taile tua o tatu toi au lia maile nei aso mata mofie I le rufa ma le anga lei o le atua tue taita ina mai elo soifua ia me se foi so une iola ono le alofa o le li o lana ami o tonu foi ua ta'u ami o tonu ina fua ai I tātou. Praise the Lord. Greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. This wonderful day of the Lord. And what a privilege it is always to come and gather together as we open the Word of God and as it teaches us, as we go through and as we study the Word, as the Word continues to convict our spirit because of what the Lord is telling us through His Word. And so I greet you today in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. O le au taita ine tātou le tatalo, o na tātou whaanongolongo le whaatasima o ile upo le atua. Whaaftaitele ta mā, lo whaamaoni o tue taita ina mai ai I mātou, le ai masesio I mātou, sa mauti noa pe ala whai mai I le neitai au, ina ua mātou whaanongoina le mana vaina o mātou, o le ea I tonu ia te I mātou, pupula o mātou mata, maua I mātou, le ola, maua e lau whanau, mau au auna, le soifua maua, o whae longa I o lo wha maoni ia te I mātou. O au fuafuanga, mao manatu, mao wala, e sili o na maualunga I loia te I mātou. O le li inga la lea, mātou te o mai, mātou te whaafoi atu ia te oe. Le tai au nei, o le mātou whaanongolongo, ao o mai lau upu, ao mātou whaanongolongo I upu na whetala ia Iesu, ao iai o ia I le whonga ele. Mā o ina I mātou I le nei tai au ta mā, whāu whaamole I le mātou whaalongo. I le tatala talinga o mātou loto. Saunia foi o mātou loto o se ele le lei pe ona whetala I lau upu, e pa ua I le whatu o lau upu, ma ia ola, ma ia fua, tele mai, ma ia au ngāi o mātou o langa soifua, a au mātou whaatalitari atu I lo toia fio mai. Via oe, nei masa umai o le whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. 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 O le tāole nei o le a tātou whaaua wina le tātou mataupu I le tāupu e ono. O le tāupu le ono a toa nei vai aso masina ma nei vai aso o tātou whaitawinga le mataupu lea na mataina I le whai unga o le tausanga na tia nei lea lawa anga I me le tausanga fau lea lawa o tātou iai I le mataupu e ono lea o le o nisi o upu nei na tūsia e Ioane e whaamatala ina ai ngā luenga a Iesu. O lesi fo I vaenga o lo tātou ua manino ia te I tātou o le malama po le au mai e Ioane e le na ona o ngā luenga na whaatino ina Iesu ai o upu whetalai a Iesu. Pe ila o vaenga la I e lua o lo tātou mata matilo au tātou whaitawina I nei upu nei vai aso ia masina. O whaipula I whasu matasi anga I le 5 skulu, o whaipula I o le atatou whaitawina le tai au le nei. Le whaautuina le tātou mataupu whapea, ua muimui Iutaia, ona o Iesu. So this morning our sermon will be found from verses 41 through to 50 of John chapter 6. We have been going through John chapter 6 for over a month. So it's been a few weeks that we've been going through slowly through this particular chapter in the life of Jesus while he was on earth. So we'll be looking at verses 41 through to 50 and a sermon entitled The Jews Complain About Jesus. So there's two characters in play today, the Jews and Jesus. And we're going to look at why they're complaining. Amen? Yeah, mawala lau tusi fa mole la tatou whaitawina whaatasi ma ul whaipue whaasu matasi, anga e whaipue 5 skulu, whaipulai e whia whaongaina e tilo ai I tatou I le taiaone nei. And those of us with English Bibles, if we can read verses 41 through to verse 50, and you'll be reading that together. Mawala tatou tusi Samoa whaamole o le tatou whaitau whaatasi mai. Ia. Ona muimui ai lea ia te ia o Iutaia, a wā ua whetala I atu ia, o aku le a reto ua wifo mai le langi. Ua whaapea ane foi I lātou. E leo Iesu ere nei le atari o Iosefa.
ua tātou I loa lona tamā ma lona tina, o le nei foi. Pe whape whea ona whai mai o ia ua o aluifo mai le lani. Ona tali atu lea o Iesu ia te I lātou, ua whape atu. Aua tau te muimui. E le mawhai se tasi ona sau ia te a. Pea le tō sina mai e le tamā ua awina mai a. O te toe whaatu ina foi o ia I le aso ngata anga. Ua tu sia I le au profeta, e a o awina I lātou uma lava e le atua. O le nei, o I lātou uma o e whaalono I le tamā, o e a o awina foi, e o mai I lātou ia te a. Ai le ona ua ba ai se tasi I le tamā, na o ia mai le tamā. Ua ba ai atu lava ia I le tamā. E moni, o te whai atu I ate o tō, o le whaatuatua mai ia te au, ua ia te ia le ola I whaavavau, o au ole a rito o le ola. Na ai e o tō tamā le mānai I le vau, a ua oti I lātou. O le nei le a rito ua aluifo mai le langi, ai se ai, ona le oti lea o ia. If we can read in English, Ia. At this, the Jewish spirit began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Stop grumbling among yourselves, Jesus answered. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Amen. Thank you, guys. So, le tatum tau kule tai ole nei. O lo mau e whai koe limas fulma le iwa. Le mea leo o tala noa mai a Iesu manatua o Iesu o lo iai o ia I le mata upo e ono I le vai mea o Galileia I le ai o Galileia leo lo iai Iesu o le tala noanga la lea o le tala noanga le so o mai ia I le tala noanga ma le motu o tangata manatua le tala noanga a le motu o tangata whawhe sili ana tatou baba ai ai Iasu sae lua na te anei Lea na tali Iesu ma whaailoa ia te ilato. O le whai unga lama la leo o lana talanoanga ma le motu tangata na whapea tuai. O le areto mai le langi. Ma whapea Iesu o au nei o le areto o le ola. O le talanoanga la lea o lo so o mai I le taiao le nei. O lo ia Iesu I le sunako I Kapernaumi I Galileia. Le mau whai poe lima suma le iwa. O mea ia na whetala ia Iesu ina o ia I le sunako. So we find out this morning that this is part of the conversation that Jesus has with the crowd. Remember the last couple of weeks we saw the conversation or the discussion between Jesus and the crowd. This morning this is a continuation of that same conversation, but it is with a specific group of people. We find in verse 59 that this conversation takes place in the synagogue in Capernaum, and we now know that Capernaum is in Galilee. So it's in the same area, the same place. O ai o lo whaia le talanoanga, tātou te maua mai whai koe whasu matasi na whaitau le tai au le nei, whamai ona muimui ai lea ia te ia o Iutaia. So lea lau tātou I lo o le talanoanga la lea, ua mei mai le motu tangata, ai ua mei mai I le vaenga la lea e taua o tangata Iutaia. Tata ia Iutaia tātou te iloa mai le fionga pa ia lea tua o le au Fariseo,
o le au wa'awa'o, o le au tusi upu pe o lātou ia na tausia ia sauninga a Israelu. Lela e whaingoa e le apostolo o tangata Iesu. So lela o tātou I loa o tangata la ia o wāngai na ele talanoanga lea. Whai umua ane mawai I le taiao nei. So we know where Jesus is talking, but who is talking? Who's the conversation between? We find in the first verse that we read this morning, it's between Jesus and the Jews. So this is not generic Jews. This is a very specific group, and they were commonly known as the leaders of the synagogue. So that the Pharisees are the teachers of the law. They are commonly known as the Sadducees. So that's the group of people. When we look at the word the Jews, it's not the ethnic people, the Jews, but it's more of the leaders of the Jewish synagogues or their churches and those who ran all the ceremonies at the time of Jesus. So this is going to be interesting because we find out what this conversation is all about. We also find out in the first verse, in verse 41, it says, the Jews then complained. Ia o inala le mo ai au tua tātou le taiao le nei a. O le muimuinga le la tātou tala no ai. Ua muimui Iutaia ona o Iesu. So today we're going to look at what did they complain about? What was the issue? And therefore Jesus and his response. Ile matau pue ono. O lo tātou mawai se e wala lata te le matau pue ono. Ma le matau pue lima. Mana tua fo I tātou le matau pue lima. Sa whaatino a Iesu leisi vāvenga. O le vāvenga na whaamaloloina. I le tangata mai tolu skulu vanu tausanga. Ai mai ona na whaamaloloina le mai lea. Po le vāvenga lea. Ai ei fo I lātou sa tau mawhai e whasioti. Ia Iesu, le mau e tātou le mtau koe lima, whai koe sifuru ma leono, wha mai wa sa ili foi e whasioti ia te ia. O ai lātou ia, o Iutaia. Wha mai whai koe sifuru ma le valu, o le mea lea wa hati li ai o na sa ili Iutaia, e whasioti ia te ia. I le mtau koe lima, e mau ai la le ata o le mtau koe ono a. Ma ai ale wawenga lona tolu, wha malolo ina tangata mai, tolu su mai valu tau sanga. Ai ei au whaasea o tangata Iutaia. O le mawenga la lea na whai a Jerusalema. Ai o mai fōi lai Galileia I le mata upo e ono. Manatua, mai a le whawhanga ina o le 5 afe, le o tātou I loa, 2 skulu manu tupu afe. Mai a le talanoanga Iesu, ma le motua tangata I lo latou fōlinga mai e muli ai le talitonu. Ai le la o tātou o mai fōi la, I le whaasea a tangata Iutaia I Galileia. Mai tau mai e tātou, o le tusinga e Ioane le apostolo o lana mataupu, ina ia talitonu tangata uma o Iesu o ia o le keriso le alo o le atua. Ma ia maua le ola I lona suafa e ia lato lava o e talitonu. Manatua la, o le autu a toa la le naa. Ai le matau poe 5, ai le matau poe 1, ma le matau poe 7. O ira e whaamautu inai. O upu whetalai a Iesu, ai o iwa hati lei ona sa ili tangata Iutaia, po le au Fariseio, ma le au tusi upu. Ina ia whasioti Iesu. Ai o ifo I la tātou te whaanongolongo ai I le tali atu o Iesu, I mea malava e whesili ai tangata Iutaia. So pe la o inala e fia a watu ai se toi whaamanatu anga I mata upu ia. Ia mai tai whaulinga tutusa lava mata upu ia lua le mea na tupu Jerusalema. Ia le fuanga I mai Galileia o le fo iai le au Iutaia. Mai lato lava o lo whaasea ona o le ngaluenga whai a Iesu. Le la o tātou I loa ai. Whai poe whaasfulu ma le tasi o tātou I loa. O I lato lava ia o lo muimui o tangata Iutaia. O le ale mafuanga o le lato muimui, wha mai whai koe whasu matasi, ina ua whetalai atu Iesu, o au o le āreto, ua luifo mai le langi, le mafuanga na o le lato muimui. Ua le ua whetalai Iesu, o au o le āreto, ua luifo mai le langi. As vai foi la whai koe whasu ma le lua, wha mai le lato tali I upu ia Iesu, wha mai ele o Iesu e ale nei le ata lii o Iosefa. Ua tātou I loa lona tamā, ma lona tina. O I la tātou te loa, ele vai mea leo lo whai ele talanoanga lea.
o le fai i le aia Iesu a. Iesu na ola I fo Nasareta, o Nasareta I to tonu o Galileia. Kapernaumi o le sia ai pe o Nasareta, o le iai o Iesu I to tonu o le vā o ona tangata. Le lai wha maoni a whai upu le, na le whai mai, I le o le tali e leo Iosefa. O le tatu te iloa lona ta māma lona tina, ai le whai mai, o ia o le a reto, nā luifo, mai le langi. Pela o whai upu la I e wha mautu wina I le manatu, I le ele leo o wha ataunu wina I le tala noanga lea. O lo whai a le whai me whai koe lima sunga le iwa, o lo wha ataunu wina le tala noanga lea I le sunako I Kapernaum. So le mafuanga lale na, pia watu e sema natu I le Ieutaia au. Manatu o le tama whai Iesu ina ia whaai loa pia o ia o le keriso, o le alo, o le atua soifua. Ai whamai le tali a Galileia. Le ai o ia o le atali o Iosefa. Le atu te nonon ta māma non tina. Amen. A le whamai lan whai upu whai unga whai pe whasu malua, whamai o le nei foi. Pe whape whea ona whai mai o ia, ua o a luifo mai le langi. So ila tātou te loa, I le loto fo I o le vaena, le loto tangata Iutaia. Ma le tauma whai o le ali I whaola, ina ia wha matala atu ia te ila ato, o ia o le keriso. So this morning we see in verse 41 that it's the Jews that are one group of people that Jesus is now having a conversation with. We see that their complaint is about the fact that Jesus has claimed to be the bread which came down from heaven. So the Jews complain about him because he said, I am the bread which came down from heaven. So when someone says, I am the bread which came down from heaven, the Jews say, how can that be? So this is what the Jews' response to Jesus was. They say, and they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? So these Jewish leaders know who Jesus is and know his parents. So it's another confirmation that we know that this discussion is taking place in Jesus' local area. So Galilee is the region, Capernaum is one of the towns, and Nazareth, where Jesus grew up, is the other town within Galilee. So that's a bit of context for us as to where Jesus is having this conversation. And this is another confirmation too, because these Jewish leaders actually know who Jesus is and his parents, the fact that his earthly father is Joseph, and that they know his mother. But then their claim was, well, how is it then that he says, I have now come down from heaven? So we now know that as we unpack this conversation, remembering that the whole purpose of this book is that John the Apostle is trying to tell us, and even Jesus is trying to tell each of the audiences that he's talking to, like last week was the crowd, this week it's to the Jewish leaders, but in a way he's trying to reveal and confirm to them that he is Christ, the Son of God, and two, that if they believe, that's the key that if they believe in him, so he's having the conversation so that they may believe. Why do they need to believe? It says there in verse 31, that they may have life in his name. So hopefully that gives us a bit of a picture around the introduction to today's story, okay? Amen? E mawala tatu manatu mua whai pue whasu maltolu. Anga I whasu mawha, lela wata wa manino ya te itato. O le talanoanga lea o le a whaia, o le talanoanga Iesu, ma Iutaia, ia ma le lato mata upua, o le lato muimui. Lela wata tu ilo o le muimui o le whamai ina ua whitalai Iesu, o a o le a reto ua luifo mai le langi. Whamai whai pue whasu matolu ma whasu mawha, o Natalia tu leo Iesu ia te ilato, ua whaape atu, aua tau te muimui. Mana tua foi le muimui ele whai a leo tele. I loa uma tātou o le muimui ele whai e luma whaulingo tangata le te muimuia. O le muimui, e whai a I le vāo tangata lai ai, au I foi la, e sila fia e loa I tātou ma wha mautua o Iesu o ia o le atua. Nanga e sila fia le lea Iesu le muimui na e whai. Whape whia nei lo, whamai Iesu awa tau te muimui.
So, o sila fia le atua. So now we know, e sila fia Iesu mea uma. Amen? So just to sort of start us off this morning, Jesus sort of stands on his divine abilities, right? Because we find out in verse 43 that they grumble. I like the description that is in the NIV, say they grumble. And you know when you grumble about something, you don't grumble out loud, right? You know when mum tells you to do something and you're like, oh gosh, you know. She can't really hear you, but you're grumbling, right? But Jesus sort of reveals his divine abilities because they grumble. But in verse 43, Jesus says, hey, do not grumble among yourselves. So again, it reveals that he is divine and he knows everything that's going on, even when you grumble. Okay, but let's go back to the story. Ina ua muimui la ya Iutaia, fa mai Iesu, awa tote muimui. O le whai pula whasu ma whae, mau e lale manatu mua, awa o le mānei e o le whai pule, wha mai Iesu, awa tau te muimui, e le ma whai e se tasi o na sauia te au, pe a le tō sina mai e le tama ua awina mai au. O te toi whaatuina foi o ia, i le aso ngata anga. O le manatu mua mo i tātou i le tai au le nei, e tō sina mai e le tama. The Father who sent me, this is Jesus speaking, will draw him. Na tātou whaalonga le manatu le vaesona te anei ina ua whesili ia le motu o tangata ia Iesu. Au maia se i matua ai. Au maia le nā mea ina ia matua ai e le haunoa. E wha mai Iesu, le whai upu e tolu suma lima, o au nei le a reto leola, o le sawia te au e le la ina lava ia. Tolu fitu, o i lato uma ua fua ina mai ia te au, e le tama, e o mai i lato ia te au. E mau foi le whaupunga Iesu, le whai pue ono suma le lima, wha mai ua ia whetalai atu foi, o le mea na o whai atua ia te o tō, e le ma whai e se tasi o na sau ia te au, pe a le foa ina atu wai ia te ia, e loo tama. O le manatu mua lea o te fia au mai ina ia tātou tilo totoa iai, o le whaupunga le whai mai a Iesu, pe a le tō sina mai e le tama ua awina mai au. O loo iai le na luenga whai a le tama, le alo o tali atu ai Iesu, i le tanoanga lea a. Ina ua sila fia Iesu ua muimui Iutaia. Wha mai le tali atu Iesu, aua tau te muimui, au le leina mua o lana tali atu, wha mai e le mawhai e se tasi o na sau ia te au, pe a le tō sina mai e ia, e le tama. O le mānei e o le tātou tilo i le vaenga lea a. Ona o i o lo whaamatala e Iesu i le au Iutaia, e le mawhai e se tasi o na sau ia te ia, pe a le tō sina mai e le tama. Wha mai le whai pue tolu suma fitu, wha mai o i lato uma ua foa ina mai e le tama. A sau le whaupunga i lalo, wha mai ua o i lato uma e tō sina mai e le tama. O te whia mana ala tai au lale nei, se tato tilo, po le ale wingo le upule alo whetalai mai a Iesu. Amen. O le ale, ai se a foi wai e whaonga ai le upule e tali atu ai, le whaasea, po le muimui, a tangata Iutaia. Se su elo tusi le Filipi e lua. Filipi e lua whai pe skul ma le tonu. A maua se le tusi a se si pamo mole whai tau mai le Filipi na e lua whai pe suma tonu. A wā o le atua, o ia le ngā lua i tonu ia te o tau lona fina ngalo alofa. Ina ia o tau loto o ngā lua i ai. Amen. Wha mai le upo Paulo ia Filipi, wha mai a wā o le atua. Leo au mai e Paulo le atua. Wha mai a wā o le atua, o ia le ngalue i totonu ia te o tau i lona fina ngalo alofa. O lo o langa atoa usoma tua whaafine, o le o langa atoa lava o lo o ngalue le atua i totonu o lo loto. Pia mana e fo na o le au le ni tai au o lo o langa atoa o lo o ngalue le atua i totonu o lo loto ma lo nganga. Le rai wha ape atua Iesu i le muimui a tangata Iutaia. Wha mai Iesu e le mawhai o na sause tasi a te au. Pea le tō sina mai e lo tama.
Ai leo tātou malama I upua Paulo. Whamei leo upua Paulo. Lei o lea tua. O ia leo o ngalue I te tonu. Ia te o tō. I lona fina ngalo alofa. Rima na ia le atana o te nofa o tilo tilo. Na le whamei a tāwi te ilana whai salamu. O ai ea le tangata ua e manatu mai ai. O ai foi le atani o le tangata ua e alofa maasiasi mai ai. Na o le tangata na sala tato o mau tangata e se. Ai le lawa tato I loa nei. O le whao leina wao. O le mea na fuafua ina e le atua. Whamei le Efeso iwa. Le lau whai tawina atua le Efeso iwa whai upue mua. Efeso iwa, Efeso mua. Whai upue iwa o sumata si whamai. Whamai Paulo le kalesia. Ina ua whai loa mai a te ita tau le mea lilo sailona fina ngalo. Whamai e tusa malana lava pule tu noa. Na ia tuu ai I lona lava fina ngalo. Ina na whaopopo ina ia keriso I le sauninga I le whaatoanga o tausanga. O I lato umalava o I le langi a toa ma I lato o I le lalolangi. O ia lava ua mātou maua ai le tofi. O le pule o lona fina ngalo na whaolaina ai I tātou. Whamai o le pule o lona fina ngalo. Whamai na whaopopo ina ai I tātou. I le sauninga I le whaatoanga o tausanga. O I tātou o malava o e o le langi ma le lalolangi. O le fina ngalo atoa o le atua le nā. Whamai le Efeso e lua whai upue valu ma le iwa. A wā o le alofa tū noa ua whaolaina ai o tau I le whaatuatua. E le mai ate o tau foi lea. A o le mea ua foa ina mai e le atua. Mana tua o tātou o tangata angasala e te tau o oti o tangata sese e le te tau I ai le whaolatanga. Ai le whamei whai pue valu o le tau pue lua o le alofa tū noa ua whaolaina ai o tau. Pina fe aula le le tau mawhai Iesu e tali atu ai I tangata Iutaia. E le mawhai e se tasi o na sawi ate au. Pea le tō sina mai I le tama. O lo ngā lue le fina ngalo o le atua. O lo ngā lue le o lona pule tu to tasi o lona alofa tu noa na foa ina fua mai wa whaolaina ai I tātou. Lela tama whai atu ai Iesu e tali atu ai. Iesu. Amen. This morning, the first point I wanted to bring across is that in verse 44, Jesus says these words, "No one can come to me unless the Father who sent me draws me." So I want to focus on that word, the Father draws the person. I want to focus a little bit on that because there's something that we need to understand in what Jesus is trying to explain to the Jewish leaders. When they're complaining about him and saying, how can this person say that he is the bread from heaven? Jesus turns around and he says, no one can come to me unless the Father draws him. What we find out about this verse can be confirmed in the book of Ephesians. In Ephesians 2, Philippians 2 verse 12 and 13. I'm going to quickly read it for us. It says, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure." I'm just going to read that verse in Philippians again, verse 13. It says, "For it is God who works in you." So I'm going to pause there. It is God who works in us. When Jesus is responding to the complaint, they're saying, how can you say that you are the bread from heaven? Jesus actually responds and says that it is the Father who draws all men to himself. It is the Father who draws men to Jesus. How do we know? Because Paul then speaks in the book of Philippians and says, it is God who works in us. Now I think that's a reminder for us during this conversation that, our salvation, it wasn't by any of our doing. Because it actually says in the book of Ephesians
that we are sinners. In chapter 2, verse 8 and 9, if I quickly read that verse, it says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." So remember, the fact that you are saved, you and I are. The book of Psalms says that who are we that God is mindful of us? Now that we know that our salvation wasn't anything to do with us, because it says there clearly, it says, "For by grace you have been saved, and not of yourselves." Paul is saying the fact that you are alive today, the fact that you are saved, it's got nothing to do with something that you have done. But what? It's actually says, it is the gift of God. So when Jesus is having a conversation with these people, and he's saying it's the Father who draws, that means we understand that what Christ is trying to say, it's the Father that works in the heart of men. And it's a bit of a sad picture, but also it helps us understand what Jesus is trying to say. Because they're complaining, right? They're complaining. They said, he's the son of Joseph, but he's saying that he is the bread from heaven, which came down from heaven. But Jesus is saying, it's the Father who draws. And now that we know that the Father is working in the heart of men. Ana le ai le atua o le atua le o nga lue le la utatu I loa mele tu se Filipia e nga lue le atua I o tatu loto o le atua lava o lo whaia le nga luenga o le whaola ina I tatu e le ai mas tatu mea na whaia e tatu te maua I le whaola tanga ai o lea tua lava. So God's at work for his elect, but he is also sovereign in his decision and in his election. So I wanted, that's our first point this morning. O lai na mo na tai ame ni. Tato te tiro tiro e upo Iesu, le whama Iesu, e le ma whai se tasi o na saulia tiau, pe a le tō sina mai e le tama. So, vaenga mo mua, le la o tatu I lua, e iei le vaenga o lo whai e le atua, I o langa o tangata taito o tasi. Le lai mafua I o na tama whai Iesu e whamatala I a Iutaia. Amen. Okay? Manino le na vaenga Se tato moe le vaenga lona lua, maua le whai upu e fasu ma lima, fasfulu ma le ono. Maua lau tusi whamoe mole whale tolu whai tau me fasu ma lima ma fasu ma le ono, please. Ko tu sia le au profeta. Ya o ina I lato uma lava I le atu. O le nei, o I lato uma o e whaalomo le tama. O e a o ina fui, e o mai I lato I a te au. Ai le ona ua ai se tasi I tama na o ia mai I tama ua ai atu lava ia I le tama. Anu, can you read 45 and 46 for us, please? Yeah. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only he has seen the Father. Amen. The second point I want to talk about today is the fact that not only that the Father draws men unto his Son or unto himself, but the second part is that they shall be taught by God. So this is the second part of Jesus' response to the complaint. The first part of his response is it's the Father who draws all men. But the second part of his response to the complaint is that not only that he draws all men, but he actually teaches all men. I le muimui lea po le whaasea lea wa au mai e tangata Iutaia. E le ngata e tō sina mai e lea tua I lato uma o e o mai atia. E whamai Iesu, vainga leo te mana e lau whaitau, whamai e aoa o ina I lato uma lava e lea tua. So e le ngata la ina e tō sina mai e lea tua. E whamai Iesu I le au Iutaia. E le ngata na tō sina mai anganga e lea tua, ia I lato uma o e mai atia.
ai ao awina fo I lātou e le atua. O le vainga la na o te fia tala noa I le tai au nei, I le o langa o le tangata hao awina. I le ao awina, o le o langa o le tangata hao awina. The second part I want to focus on today is how do we unpack what Jesus is saying here? Because he's saying, your prophets have said that they shall be taught by God. And we all know what that means. We all know what taught means. What being taught means. What it means to sit under a teaching. We all know what that looks like. But why did Jesus use that phrase in this part of his sermon? So tatou te tilo la. I se ala le mafuanga na whaonga e Iesu le upu lea e hao awina I lātou umalava e le atua. O ila tatou te iloe foi e whaamauni ai o ia o le alo o le atua Na le fo o toi abatu e Iesu le upu mai le lātou whenenga tuai Mana tua tangata I o tala noa Iesu o Fariseo, o ao, o tusi upu, o I lātou malava ia, o lo tau sia tusia mose, ma le au perfeta, o lo lātou tau sia sauninga, o mea malava e whaatatau I tū maanga Israelu, lea lo whaasanga e Iesu ma tangata nei. Ai vai le vaenga lo na lua le tali atu e Iesu, fa mai Iesu, ua tu sia I le au perfeta. Tu si tonu a Iesu a ngai le lato tu la fono Tata e Iesu la lato manatu, o le tu sia I o tu sia tō perfeta. Manatu foi lata ngata Israelu, o lato tu manato wanga, e mai tau e lato le lato whenenga tuai tu si mose, mai le kenese o I Deuteronomy, o Salamo, o tusia perfeta, o vaenga malava ia, e lua spulu whai tu la fitu asorva yaso, o le tangata Israelu monia, o nona o langa atua, o tusi mai o perfeta So o lela tala no Iesu, I tangata la tau te ilo le lei lava o upu mata I tusi o tusi perfeta ma tu la fono, e whaatatau la tau tu maanga I whanua mea malava na. Lela e mai tau le Iesu. O tangata la I tala no Iesu. Tangata I loa le leila la tau tusi Whamai no Iesu. Le tulana tali vahenga no na lua. Whamai ua tusia I le au profeta. O le ale mele tusia le au profeta. Au mai Iesu le tusia Iesaia. Iesaia mta koe 5:5. Na whaongai ne tātou vai asole na te nei le 5:5. Au le tai au le nei le 5:5. Whaatatau lava I le valoanga I le Mesia. Whamai le vai pesuma tolu. Lena au mai Iesu lana upu e tali atuai tangata Iutaia. Whai pule suma tolu le 5:5. Whamai e o ina lau whanau umalava e Iova. Amen? Whamai e o ina lau whanau umalava e Iova. O le ane au le tama whai Iesu e momoli atu I tangata Iutaia. Whamai le ngata ina ia tō sina mai le tamai la tō uma o mai a te au. Ai o wina fo I lātou. Eia. Le whamai itu se tō profeta Iutaia. E o wina lau whanau umalava e Iova. Whapewheo na whaamaunia. Leo whaatau wina ia Iesu. O le loto ato Iesu o ia o lona loto leo maa moe, o lona loto alofa I tangata, na te o inai I lātou. Awa tātou I loa fo I la mai le awhionga pa ia le atua. Le whamai Iesu e o ina I lātou umalava I le atua, o le nei o I lātou uma o whaalongo I le tamā. Pia vaenga I lua o te fia whaamamafa I le manatu e lua le tai au le nei. O le tangata whaalongo, ma le tangata o ina. E ma whai foi lana o whape atu I tai au le nei, uso matua whawhine. Ina ia I loe lo manatu. E le ngata ina ia whaola ina o e le atua. Na tō sina mai o e le atua. E le aimas tatou ngaluenga. Na tō sina o e le atua ina ia suria o tatou o langa e awala e le whaola tanga. Ai lona lua. Wa o mai e tatou e le atua ina ia hao ina. Ina ia whaalongo I tatou. Whaalongo I lea. E leo mafutanga manei, ai whaalongo I lea o awina mai e lea nganga pa ia. Le lai maua le mua le Ioane. Su e lau tusi whaamona mole le mua Ioane. Ta upue lua, whai upue lua se fulma le fitu. A maua lau tusi mua whai tau whaamona mole.
pau ni po i o so no mai de ya e tu ma de ya so ele a nga po i na o ina se ta pia so ai fa pino na o atia so ele a lava pa wina na e moni po i dia ai de ai so na pelo pa pino na o atia po i so ia o so ma lava ya Amen. O le tangata lava le tasi, o le apostolo lava le tasi e ana upu ia I tangata talitonu. Whamai pue lusu malfitu, o le wha wina foi ua outou maua mai yate ia. E tū mau lea yate outou, e lea o ngā foi o na hao au ina atu, e se tasi. Aisea, whamai whaapei o na hao au atu yate outou, e lea lava wha upu ina, I mea malava. E moni foi lea ai lea iso na pepelo, whaapei o na hao au atu foi yate outou, ia outou, tū mau lava yate ia. Whamai pue lusu fulu nei la loifo, a o outou, o yate outou le whao wina mai le paia. O ai le paia, o le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga paia. Whamai ua outou I loa ai foi, mea uma. A koe le upu le tama whai Iesu e tau atu ia Iutaia. E tō sina mai le tamā, e hao o ina foi e le tamā. O e whaalongo. A lela o tātou iloa nei lela o tātou iloa I o langa whaola ina le teimine nei, o le whaoina foi ua outou maua mai yate ia. O le ala le whaoina le alo tala noma ia, le tusi pa ia. E tō e maua lava e tātou I le tusi e Ioane, tā upe sifulma le wha. Whamai le Ioane e suma wha whai upe lua sifulma le ono. A o le whesoa soani, o le anganga pa ia lea, e awina mai e le tamā I loo ingoa, o ia lava, na te a o ao, yate outou, I mea uma lava. O ele whai a o ngā tātou le teimile nei, le anganga pa ia. Amen. O le te lei o le mea lea lo afi fia e Iesu, e le ngata na tō sina mai e le tamā, e whamai e a o foi e le tamā, a lela o tātou iloa, o le awa o ino I tātou, o le whai a onga le tala no mai e Iesu I le teimi o ia. Ai tilo mai o ia le teimi o tātou, o le ngaluenga o le whai a nei e le nganga pa ia. Can you say amen? Na le whai mai o ia, a o le whesosoani, o le nganga pa ia lea, e awina mai e le tamā, I loo ingoa. Whamai o ia lava, na te a o ia te outou, I mea uma lava. This second point is really, really cool. When Jesus actually says, all that come to me, all that come that are drawn to me because of the will of the Father. But the second part of his response, he actually says, when they are drawn to me, he actually points them back to their prophets. So remember, the Jews, they memorize the Old Testament, they know their prophets' books and their writings, and they live it 24/7. So these are people who are well versed and well knowledgeable in the ways of Israel and the ways of the Jewish customs. But Jesus says it is written by the prophets. So he points them back to what they know. And the verse that he points them to is found in Isaiah 54 verse 13. And it says, and they shall all be taught by God. And those are the words that I wanted to just use this morning. They shall be taught by God. And it says, therefore everyone who has heard and learned from the Father. So Jesus is trying to drag them to say, look, I know that you guys are complaining about the fact that you do not believe. But one, it's the Father who draws. And when the Father draws, he then teaches them. And this is the beautiful part, because we find out that what does that teaching look like? In the book of John chapter 14, if you can quickly turn your book to John 14, and we find out who the teacher is and what he's teaching us. Amen? John chapter 14 verse 26. It reads like this. If you can look at verse 26 in John chapter 14. This is Jesus speaking to his disciples. And he says this, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach. Hey.
So the words that Jesus is using back to the Jewish people, not only that the Father draws, but the Father teaches. Right now, brothers and sisters, this is what's happening in our day. It's the Holy Spirit. He will teach you all things and bring to you remembrance all things that I said to you. Do you know that the Holy Spirit is within you right now? Amen? The Holy Spirit is right here. As I'm teaching and preaching, the Holy Spirit is stirring your heart to remind you the very words of our Lord Jesus Christ. Amen? So who are we that the Lord is mindful of? That the God creator, God of the universe, God sovereign, He is mighty. He could speak life and the world was created. Amen? But yet He's mindful of us. The fact that He would save us, number one, undeserving. Grace is undeserving. Grace is when you give something to somebody that does not deserve grace, that does not deserve your free gift. That's what God gave to you. But not only that He gave you grace, He then decides to teach you. And we now know that Jesus says that He gives you the Holy Spirit. Amen? But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. And I'm really grateful. I'm really grateful because I have no idea what I'm doing half the time. I'm sure you don't either. We all don't know what we're doing half the time. But now we know that the Father saved us. Praise the Lord. But now He's telling us this morning that He even teaches us. And He teaches us through the work of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is within each and every one of us. Amen? So manatu na luna lua le Ieutaiao. O lo oa o mai pea le anganga o le atua. Ia te itato I le aso mo le aso. O pina mela na le tama whai a Iesu e tala noa tuai. Ia Ieutaia a. E mo ia na to te muimui ai. E tō sina mai e le atua. Ai le fui tu si e perfeta. E awa o wina I la tō umalapa. E le atua a. O le siba hainga o le tala noanga leo te fia whaonga ina le tai aoneni. E maua le whai pue fast fuma le fitu. Nga I le fast. Nga le lima sfulu. Tato whai tau whaatasi mai wha mole. Ia ma tato manatu muli fo I le nei tai ao. 47 through to 50. Kayla, if you can read those verses for us when we've read the Samoan. Maua Samoa ia. Moni e moni. O te whai atu ia te oto. O le wha atua mai a te au. Wa ia te ia le ola e whaababa. O au, o le areto o le ola. Na ai o tau tamale mānai I le bau. Au a oti I lato. O le nei le areto ua luifo mai le lani. Ai se ai, ona le oti lea o moia. Thank you, Kayla. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which everyone may eat and not die. Amen. O le manatu mua e tō sina mai e le tama. Manatu lona lua e a o awina I lātou e ia. O le manatu muli. I say ai, ona le oti lea o ia. The third part of our sermon and the final part this morning is that the one that may eat of it and not die. So it's e whaafoia Iesu le tala noanga ma le au Iutaia I le manatu lea lona tolu. Anga I le lato muimui whamai ina ua whaapea Iesu o au o le areto ua awina ua aluifo mai le langi ma le mafuaanga. O te fia au mai ai se manatu whaapea, a tatou tilo I whaipune I e wha, whamai le whaipue whasuma fitu, o lo iai le upu ua ia te ia le ola e wha vavau. Whasuma valu whamai o le areto o le ola. Whasuma le iwa, na aio o tō tamari mana I le vau a ua oti I la tau. Lima sfulu o le nei le areto a vifo mai le langi, ai se aiai ona le oti lea o ia. I whai upu I e wha, tātou te wa ai upu e lua, o le upu mua, o le ola e wha avavau. O le upu lona lua le ola o tama whai Iesu e momoli atu ai le wha malama ina o lana tali atu I Iutaia, o le oti. So le ola, ma le oti,
O upu e lua tātou te iloa ai, le alofo Iesu, mai o lo tama whai lava le ali whaola, ina ia whamatala atu i a Iutaia, e iai le unga o le soifuanga, e iai le ola e whaavavau, e iai fo i le hoti e whaavavau. Whape whiona tātou iloa, whamai whai upu pasu mai fitu, e moni, o te whai atu ia te o tō, o le whaatua tua mai ia te au, wa ia te ia le ola e whaavavau. Whai pūna e pasu mai fitu, o lo whaamanatu mai pēr ia te i tātou, i le tusi le mata upo e ono, o le aunga ato o le tusi a, ina ia tali tonu, ina ia whaatua tua. E le ngata i tangata i o lo tala noa ai Iesu, o lo tala noa Iesu i le moto tangata, o lo tala noa Iesu le whawhine Samaria, o lo tala noa Iesu le tangata tolu suma valu tau sanga o mai, tala noa le moto tangata. Le fo iwa tala noa i tangata Iutaia, o lana whe au lava le tasi, ina ia whaatua tua le tangata, ina ia tali tonu, le tangata, le whamai, e moni, o te whai atu ia te oto, o le whaatua tua mai ia te au. Whamai ua ia te ia le ola e wha vavau. Mua le te Salonia mta upu e 5, whai upu e 5 e o se fulu. Olo iai le whai tau whaapea, a wā ele i tō whia i tātou ele atua i le to asa, a ia maua le ola, ona o lo tātou a lii o Iesu Keriso. Amen. Whamai, e le ito whia tātou e le atua i le to asa. Le ngalue o le atua le alo o tō sina ma whaolaina ai le tangata. Whamai ia Paulo ia Tesalonia, e le ito whia tātou e le atua i le to asa, a ia maua le ola, ona o lo tātou a lii o Iesu Keriso. Le ola fo i le whaamavau, ua tātou i loa whamai Iesu i ana upu i lana au so. Ioane suma wha, whaipu mua o whaipu e tolu. Whamai, aua le atua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatua tua i le atua, ia whaatua tua mai fo i dia te au. Whamai, e tele mea e nono fo ai le maota o lota ma ana le ai. Ko ua o whai atu i ate o tau, o te alu e sa uni se mea e nono fo ai o tau. O le promise lea a Iesua, a whai foi o te alum sa uni se mea no nofo ai o tō, o te toe sau. Le ola e whaamavau. Le ola e whaamavau o tama whai Iesu e tau atu ia Iutaia. Ai se whaatua tua mai a te au. Whamai ua ia te ia le ola e whaamavau. Le ola e whaamavau le whamai e le isaunia e le atua i tātou mole toa sā, ai mole ola. Amen. Le whamai e foi a whio o ia, e sauni se mea no fwai i tātou. Whamai e toi sau. Awa, the sau o ia ina ia maua i tātou, le ola. There are two key words that I wanted to bring in the final verses today. In verse 47, we find the first word, and Jesus says, those who believe me, he who believes in me has everlasting life. 48, he says, I am the bread of life. Key words there, everlasting life and life. Christ talks about life. Amen? In verse 49, he says, your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. Your translation says, and have died. And the final verse this morning, Jesus says, this is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. So the two words that I wanted to bring to finish us off today are the two words that Christ is talking about back to the Jews. He's talking about life and death. Amen? He's trying to draw their attention that not only that the Father draws every man to himself, number two, that he will teach them, but then Jesus is actually talking about everlasting life, whether it be eternal life or eternal death. And that's a great reminder for us, because in the book of Thessalonians, Paul writes to the church there, and he says in verse 9, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So God didn't appoint us to wrath or to death. Amen? He didn't appoint us to die in eternal death, or die in eternal death, or die in
eternal damnation. But he actually says, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. And that's a message that I just want to reinforce today. Amen? That Christ talks about life. He's responding back to the Jews and saying to the Jews, it is about everlasting life. Remembering the whole book of John is about those who believe. And by believing in his name, they will have life. So this is another conversation in the book of John where he's reinforcing that message. But then at the same time, he says, your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven. The one may eat of it and not die. The cool thing with Jesus is that he's not afraid to talk about your death. Amen. A lot of us don't want to talk about when we die. But Jesus is very upfront about it. When you die, you either go eternal heaven or eternal hell. The two places that you go. So we need to be confident to talk about when we die. Amen? Amen? That every night you go to sleep, you never know if you're going to wake up. But please, be absolutely sure that before you go to sleep, that you know if you don't wake up, that you'll be in heaven. Amen? Because in John 14:6, Jesus actually says to one of his disciples, he says, I am the way, the truth, and the life. Petala Iesu lana tali atu ya toma whamai o au nei le ala, male upumoni, male ola. A whai wa mauti noe oe lo woti, wa e mauti noe le me te angai ai, pe a whai e te oti. Nei leima sisi o tātou I loa Te ua moe tātou nā nei, a leima sisi ala tai au, a ua mauti noa lai tātou, lo tātou wola I whaamabau. Le wha mai Iesu I atoma o au neo le ala, upumoni, male, ola. Ia mauti noa le le e oe mau. Ma se o se tasi lava o lo whaalongolongo mai le tai au le nei. Wha mai le ia Paulo ia Korinito, o lo iai le whi au le whaolatanga mo Korinito mtau pe suma lima, whai pe tolu man wha. Wha mai upua Paulo, a wāna o tu inatu ia te o tau mea mua o mea fo ia na maua fo I e au. Na maliu ke riso, masui o a tātou anga sala, pei o na tūsia, lua, na tanu foi o ia, matoe tu mai ile a sotolu, pei o upu uai tusi. O le whaamana mana maina na o le tala le lei o le wheau o le whaonatanga mua, na maliu Iesu mo a tātou anga sala. Lua, na toe tu manu malo mai o ia, na ye ua oti. E pei o upu I tusi. A lela mo tātou I lo le tai au le nei, o le whao lai no oe mau, e le ai ma sa tātou ngaluenga tātou te tau na oti. Ai whaafetai o no le ngaluenga, lela mo tātou I loa, o lo iei le ngaluenga le tamaa o lo ngalue pea lava o ia. Ai le ngata I lea, whamea na te ao ina I tātou. Pa pe wheo na tātou I loa, lea wa iei lea nganga le nganga pa ia o le atua o ia lea o lo o ina I tātou I le aso, ma le aso, ma le aso. Brothers and sisters, that's our word for today. As we draw to a close, maybe consider those three things. Number one, that the Father continues to draw all men unto the reality of his Son, Jesus Christ. That our salvation is not by works. Amen? But our salvation is found only through our faith in Jesus Christ. And now we know that that's something that the Father is doing continuously and He's doing today. That the more of our families that come to know the Lord, that our prayer is that more of our communities come to know the salvation that is in Jesus Christ. Two, that not only He draws, that He teaches. How? That He teaches us through the work of the Holy Spirit and the might of His word. And also, lest we forget that it is our eternity that's at stake. Amen? There are only two things that matter here. It's life, eternal life, and eternal death. Tawina ia whaamanuia lea tua I lo loto. Ai mei se foi le tātou whaalongo I le nei tai au, whaatai lana upu, o lo o awina I bea I tātou le aso, o le aso, o le aso. Tātou tūlai mai le nei tai au. Amen.
tui nātu lau loto I le atua le ni tai ao, o le a o tai tai ina I tātou le tatalo. Le tatalo le e whai ma oe lava tatalo. A o e tali atu I le atua le ni tai ao. Ona o lana upu wā, o te lolo ngā lue pēr le mālosi o le anganga o le atua. E au wala I lana upu ia au hina I tātou le ni tai ao. Muli muli mai upu ia, whataitai mai upu ia. Ia au tai tai ina I tātou le tatalo. Vi oe tamā I le ni tai ao. Loa lofa ia te I mātou. Ua mātou whaalongo longo I lau upu. Matango fie na wā. Upu a Iesu Keriso. Ao tau mawhai o ia. E tali atu. Ia Iutaia. Ai whaafetai tamā. Ua e whaailoa mai ai a te I mātou. Le tangata whaitau. Le tangata whaalongo. I upu alo mātou whaaula. I le atua o loo tō sina tangata ia te ia. Maua mātou I loa. O loo e awa o ina pēr I mātou. E ala I le ngaluenga a le nganga pa ia. Tamā, ua o te talo atu nei. Ua au o le tangata anga sala. Ai whaafetai o no lofa. Ua whaola I nā ia. Whaonga ina pēr o waso tutue. Au whaataitari atu. O lo toa e whio mai. Vi ia oe. Nei maso uma. Whaavavau lava. Amen. Father, we thank you this morning. We bless your name. You're such a good God to us. We don't deserve any of your grace. We don't deserve any of the mercy extended. But we are truly grateful, Lord. We're thankful that we now learn from your word that it's the Father that draws all men unto the reality of his Son. That it's the Father who teaches us through the work of the Holy Spirit. And it's the Father that reminds us of our eternity, whether it be eternal heaven or eternal death. That the Father continues to remind us to choose and to choose wisely. So we bless your name, Lord. We thank you for the power of your word. We thank you for teaching us. And we bless your name today. In Jesus' wonderful name we pray. And we will say, Amen and Amen. Di ia le tua, tui nātu tatu tamā, ia mo le tatu whamutunga i le mea taia, ono Iesu.